Hello guys, you're welcome to Gist Media TV. If you're watching this channel for the first time, kindly click the subscribe button to subscribe and also click the notification bell to get notified anytime we drop a new video. My people, welcome back to my channel. This one wey I bring come today go shock everybody. This man one they see so na bandit him be for Yoruba land. Though na Yoruba man, na Yoruba blood na they flow inside him body, but the way when they do, the kind thing, the kind work when they do na bandit own o. And I go say wetin him do now. Him and him group wey dem arrest, na so dem dey kill people for Ede. Dem go kill people finish, come carry their body, their dead body go throway inside river, Osun river. Una know the funniest part of the thing be say this man so na Yoruba people in dey kill o. Dem go kill people, burn their house, and even the OPC members wey be say dey run after them, wey be say na dem dey catch them, then they even plan later go attack those people for back. Yoruba pikin dem in group sef, all of them be Yoruba, but the way wey dem dey use operate, dem dey operate like Fulani, because if dem catch people, if dem kidnap people like that, dem go collect ransom, collect huge amount of money, and even some people wey be say dem pay them, after dem pay them finish, dem go still kill the person, come throw am inside Osun river. Some people wey no get money to pay, dem go even kill the person, throw am inside Osun river. So as e come be say the thing wey dem dey do, everybody for that village dem dey fear them, because na Ede na im dem dey do am. So as everybody come dey fear them, na OPC come stand up, come rise to attack them, so that OPC come dey catch them one by one. And I know wetin dem come do. Dem come start to dey attack the OPC. Dem know say na OPC fit stop them. So if dem try disturb all these OPC small, dem no go get mind to dey run after them again. And so dem kukuma start to dey attack OPC member, dey burn their house. So thank God, una know as things dey be now. Later dis OPC people, through enough of hard work, na im dem come catch this one. So na this man now na im come dey confess, dey talk as dem dey use do their operation. No be only him o, e call about 7 other people wey be say dem dey work together. Even mention one pastor name wey be say himself dey work with them, but una no go know say na that kind thing him dey do. So my people, all these things, the burning of houses, kidnapping and other things wey be say dey happen for Yoruba land, wey people dey always believe say na Fulani dey do am. E get some Yoruba youth like this one here wey be say na dem dey do am, because dem no get work, dem no get money, hunger full land. So na im dem come turn to bandit, come dey kidnap sef, dey kill people because of money. So everything no be only Fulani herdsmen, Yoruba people sef dey wey be say dem dey do that kind thing. If no be say dem catch this one now, people no go know. Now all the bad head wey dey for Yoruba land, wey Yoruba people dey always call Omoale, na im dey do this kind thing. E no fit be say na real Yoruba blood dey flow inside their body, wey dem go come go kill person because of 100,000. The money na small money. So my people, na the matter wey I bring come for na today o. So anyhow una see this matter, abeg una help me put am for the comment section. And if na the first time wey be say you dey watch my channel, abeg click that subscribe button, make you subscribe to my channel, and also make you click that notification bell. Now that one go tell you, go make you know say we don drop new video. Make una also like and to dey share our video. So until we meet another time, una take care, bye for now. Èèyàn tí ẹ ti pa ó tó mélòó tó bá fojú inú wò dẹ́dẹ́. Láti bí 20 sókè ni. Láti bí 20 èèyàn sókè lẹ ti dá ẹ̀mí wọn légbodò nínú ìlú Ẹdẹ. Ní mo lẹ̀ ń gbókù wọn sí. Àwọn tí wọn ò bá ti rí òkú wọn, torí pé ibi tí àwọn ọmọ tí wọ́n múlé sí, Abdulrasheed Ọkọlù, Kíngì àtàwọn bọ́ìsẹ̀, ibi tí wọ́n sábà sùn sáìdì ọ̀nà odò Ọ̀ṣun. Níbo wá ni ẹ̀ ń kókù sí? Mo lẹ̀ ń kó òkú wọn sí, àwọn tẹ́ ẹ̀ gbókù wọn lẹ̀. Inú odò Ọ̀ṣun lẹ̀ ń kó wọn sí. Kí wá ni mission tẹ́ ẹ tún fẹ́ ṣe lẹ́ báyìí lọ́wọ́ báyìí lẹ́dẹ̀? Ta lẹ tún fẹ́ jẹ́ tún ní mission lórí mi, lórí Dọ̀kí? Kí ni ìròyìn lórí Dọ̀kí àti Kazeem Orí Adé padà? Nǹkan tí Abdulrasheed Ọkọlù sọ ni pé
tí kábíyèsí bá sọ gẹ́gẹ́ bí òun ṣe gbọ́ pé òun lòun rán yín níṣẹ́ láti sọ pé kí ẹ wá mú òun so a jẹ́ pé òun ó tún da ojú ìjà kọ yín so ṣùgbọ́n tí kábíyèsí bá ti wá sọ pé rárá o pé bóyá àhesọ ọ̀rọ̀ ni àdúrà kan so tí wọ́n bá parí ẹ̀ a jẹ́ pé ìjà ó parí. àáfàá pásítọ̀ kí nípa tó ń kó nípa nínú ẹgbẹ́ yín tó náà máa ń bá wọn jáde. pásítọ̀ ò kì í bá wọn jáde. kí wọ́n á níṣẹ́ tó ń ṣe. òun ló ní mọ́tò. tẹ̀ ń gbé ká. bẹ́ẹ̀ni. léyìí tó túmọ̀ sí pé gbogbo ìrìn àjò Rasidi ọkọ ìlú tẹ̀ ń jọ rìn ní pásítọ̀ mọ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni. ó mọ̀ sí àbí. bẹ́ẹ̀ni. ok kí ni ipa tí KK OPC Fáṣẹ̀hùn kí ni ipa tó ń kó pẹ̀lú yín. òun àti Abdulrasheed ọkọ ìlú so alájọṣe ni wọ́n so ìdí ni pé KK yìí ni òun àti àáfàá kan tó wà lára àwọn ọmọ Abdulrasheed so ni wọ́n wá pàdé mi ní ọ̀nà Owódé so tí KK sì ń sọ pé mo kú mọ rẹ́ẹ̀dà tó ń jẹ so ọ̀nà ò ní nǹkan kan láti pa mí. Ayédùn ni wọ́n ń pè sáìdì ọ̀nà ilé ọ̀dọ́ rẹ̀ yẹn. Ayédùn ló ń gbé. ok ṣé KK yẹn mọ lé mi. ọmọ lé yín. ọmọ lé mi ṣé ìwọ gangan mọ lé mi. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ lé mi. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ lé mi. ok kí ni mission yín pẹ̀lú orí adé báyìí ṣé Rasidi ti pinnu láti pa náà ni àbí ó sì rẹ́dì láti fílẹ̀. ó n tó sọ náà nìyẹn pé tí àwọn bá ti tó náà bá ti dé padà tí àwọn ẹ̀dẹ̀ descendant union tí wọ́n bá wọn ṣe meeting wálé tí wọ́n wá sọ pé ní tí kábíyèsí sọ rèé o òun ni ó sọ kí ni èròǹgbà tó náà tó ṣẹ́kù. ilé mélòó lẹ ti sùn lẹ́dẹ̀ lójú sókè ilé mélòó lẹ ti sùn bẹ̀rẹ̀ láti ilé ọ̀dọ̀ mi kó máa kà. lẹ́yìn. lójú síbí. ilé ọ̀dọ̀ yín tá a wá níjọ́. ilé ìta ni sí ilé dọ̀kí àbí ilé ìta ni. ilé ọ̀dọ̀ yín tẹ́ ń jẹ́ dọ́kítà. ok. so ọ̀nà alápẹ̀lẹ̀kẹ̀ àbí nǹkan. alùsẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin lẹ́sùn ilé tí ń bẹ lọ́jọ́rọ́ ilé kọ́nẹ́tọ̀ OPC alùsẹ̀kẹ̀rẹ̀ jẹ̀lílẹ̀ alùsẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin lẹ́sùn ilé Jagunlabi ẹ̀yin lẹ́sìn sún ilé dọ̀kí ẹ̀yin lẹ́sùn ilé tí ń bẹ ní ọjà òjé lágboolé tí ń bẹ ní tóta yẹ ilé tẹ́ lọ ká wọn mọ́. màá ṣèwádìí rẹ̀ sá. ẹ ti lọ ọbẹ̀ láì mọye ìgbà ilé tí ẹ pa ọmọ bàbá yẹ tí àwọn pàkìtì pa ọmọ bàbá yẹ síwájú ilé mi ní àárọ̀ ọjọ́ tẹ ẹ wá lóru kí ni orúkọ ọbẹ̀ Tàòfíkì Àjàó ẹ̀yin lẹ sùn yẹn náà àbí bẹ́ẹ̀ ni